بله بینرین هجا دیدگه جمعی دومه مدبشا اول ده املسر گشدانین که ده پشتی چارچوه یاسیا که در روزنامه فرمیده هات و شاندن بقونم سروان سکنین نها جمعه هنگی نجیل سر به مسئله بسکنن و پاش می در باس مسئله خواهد دم ببین مسئله زندان آمده که مسئله که گرینگه بله برس سماویان بری که بشا میا هری داوید بشا یکم ده ما گوتنا و بری بو خوازم درباره ویچ پیواجوده چت پرسکه وی رنگی جوه بکم و کند زانم بحثا کوچبریه دار زوره کر کشتن و گرتن وانا کر مسئله کتی merak کرن جیه مخمور مسئله مخموره کتی گوتن نیزی 20,000 کس اللي مخموره دجين و اف کست سال نوتی ده دار زوره هاتن کوچبر کن جوار خوابون اللي دیگوتن پشتی که هاتن بدار زوری هاتن کوچبر کرن جردوانان دستانیه سر وارن وان و او آنا کالوین اف وگر چه بفن و مخمور چقا سوده جه بگره وقتا مخمور وگره او کس وگرن الکر بمینن دیس او وگرن گنده خواه او گند جدست جردوانا بستنن یانا بله ملكيوان ومالو ملكيوان تبي لوان بقرن يعني ب عليكاريا دولتي وملكو مالي وان بقرنين وتازمينات حقي تازمينات يجي بدن وان يعني يجبرقو كوش بربونه زحمة يا وديتنا دبي تشيكي ديجي تازميناتك ماديجي يعني جالي ابري في بدن وان دهندر نزيكا شش معادنها دانوستندني دولتي وبرلشمش ملتler يكتيا بله دبن بانوان دبن بانوان دنه نفسي دولة تركيا وان بهفرة شيء دبن حازية ودكن تقريبا دهندر يعني سري مهي أزيل مخموري از gözlem olarak azıharım. سرناوچه سرناوه ما في مروانه. بله. يعني سرناوه دولة شو بده يا. تقول زي درواس. يعني از اندامه مظلوم derim yani serok cigara serok mazlum derim yani böyle naciz endamı mazlum derim yani. نعم قو belki وكلي كولينه كي وانا تبي يعني از وكيد جي وصفه مهنه بس نرسلنا في دولتي يعني امي هرن ديسا بقرن فقط هندور تقريبا شش مهدا مخمور وبيوال كرنج غير مخمور شي هناك جماعات يدهنن بچرنگی تقريبا نتيجة 12,000 insan Kürdistan'a başvur heremi dondore 25 saladı egoj PKK ve katiyan hene. بله وجتني egoj kırne haziriya vanji tekrin ve evji vegarın yani jve kanunu ve istifade bikin ve vegarın velatı xo و غيري وناجي هنيك لروجافا هنا هنجي لروجافا هنا وأوجي ريجوارجي بكن ذاتن لروج آوا فسح كرنا يبكي وشدقي ذاتن إيرو دو وقت کی نزدیک ته اعلام بکن ته گوتن و وقت ما افجی گوت بریم چلمه کی دیس از رخنا کرم ملت اما دا ته گوتن ایجا ورقیا yani analizin ve davrandının ve baş dikin yani şey ambeşin agahi çavkani ve sağlam ne go çavani ne yani kedik mi dvi projede az xudi kedim yani xudi خباتا من هي يعني بروجه çareseriye çareseriye ez ne لسرناوي دولتي في كهدي دكم بخباتي دكم لسرناوي خو سربخو بخباتي دكم وبدولتي دم قبول كرن وأوجلان جد دم قبول كرن يعني نفسك زحمته يعني تشتكي زحمته سرقاتيا نافندك اللي كولي نجيت أري يعني أو از نسرناوي دولتي دكم بنا قالك إنسان بيرخدي شمرة دكن يعني نحقية دكن وما دي ساز دكنم يعني از دكنم شوا يعني كردي منها دليوان شكستيه از بيتش بناي از خوش بينم لي وگرا مخموره دو وقت کی نزدیک ته 2006 ماهده بلکه دوم به حاضریام به هفت ماه 8 ماه 9 ماه فقط حتى 6 ماه 2006 ماهده وگرا وان سراس به يعني انت بحثا اوكر ام بجم التضمينات طوانا يعني اف garantiye ve
ji ber ku nayê nîqaşin garantiyek wê heye yani aliyê Tabii ve nazara kanun devletê ha dibêjin. az ve nabêjim. Yani naha îro parlamento ket Betlaneyê. Batlanê wexta BBP ve sê kanûnê de dikevin. Hatta wî çaxî dixwazin devlet MGK yani Milli Güvenlik Konseyi dixwaze PKK danîna çekdariyê zû biqedîne yani ne 6 meha nesekine doktorê 3 meha de vêna biqedîne ji ber çê ji ber got Umut Haqî birîn hate got Mafê hêvî. mafê hêviyê bidin Öcalan û hundirê vê meha pêşiya me de ez texmîn dikim sê gazetecî jî ve herin ziyareta Öcalan. Bir carayê kemîn e efendim. Beryan salek ber serlêdan jî Rûşen Çakır'e, Abdülkadir Selvi'ye, Cüneyt Özdemir'e yani izna van hersiya ve derkevi. Tebejim disa van navaş güzel. Ne merak dikin yani bir rastî. Helbet şinavan baş yani ji ber Ez de bejim van işte. Na bejin agahî hevin bejin yani. Zamanekî em bêjin mutlak teqas xeber diye em helbet em vêna ama belki gotin emine hatta ham gotin ham yek bir hat neci yani ez demek çavkanî te tekuzin. Ha canajı piçek yeditexirin ama düşen teci. Ez bebe mehdi bu meher yani bu ne sorun ne şartı politik cananayınca yani ciberveye gibi piştigo parlamento ve bir şey kanunu de verir. Kemen yek bu mahmuri o mağduriyeti Beli. Fan ki ego vare xo terk kirne. Yani ego mesela hicret kirne İstanbul'e jî hak ve bidin wan jî ego zarar dîte bilin. Gundên hatine şewtandin Hemî o yek jî heviye Öcalan wane û yek jî gojbogo nêzîka 108 kesî seroktiya PKK kirine heta îro êwek Öcalan êwek Cemil Bayık û Qarayılan wana rem sereket rêveberiye devcî girt. Wana ve hepsa malê kanûnik ji war derkevî. Hepsa malê şeret bêjin. Ew nav sînorê Tirkiyeyê de Navsînorê Tirkiyeyê. Cî ji war ku cî bixwazin. Gerçi devlet dibêje Ankara û İmralî Öcalan serok Brez Öcalan naxwaze İmralî neha derkevê doxtekî nêzik de ew xwe naxwaze. Yani ez vêna dibêjim dîsa millet dixeyîdî ama ew xwe naxwaze yani. Dibê niha ne wextê wê. Yani wextê wê ez ê ji war bêjim. Ew jî li gor me jî xwe. Ya tiştê ku me em dibîsin tibê Öcalan dibêje ji xwe wext were nehewt ew ê bi xwe ji mir bêjin. Yani ew wê zaten niha mesela li wir cî jî jêra ava kirine ez bêjî bêjim. Kerem Fakat naxwazî cihê xwe jî bikare. Dibê heta ev kanûn dernekeve yani bêhemfirehî li timama civaka Tirkiye çê nebê ez cî jî nagorim. Ev jî tawrek bi qîmetê yani ev seknavî pir bi qîmetê li gor nerîna me. Fakat millet vêna istismar dike vêna pir digare. Êca ji bo wan 108 kesa jî heta ev kanûn derkevin û li Süleymaniyê û li Erbilê bibin mêvan. Piştî danîna çekdarî. Faham dike. Piştî ev qediya kanûna siyasî kanûna siyasî navê helalleşmeye. Belê. Yani hinkî behs bikin. Mesela rûbûnê. Yani yüzleşme ve helalleşme. Çi yani çit bêjin. Herî hev rûbûyîn û em bêjin hev helal kirin. 5 salî heta niha digoçe çocuk katili. Katil zaroka. Ne olur? Belê. Êca katil ne PKK tenê ve îlana wê bike devletî itiraf bike. Ev mesele girîng eş xwe ev hev rûbûyîn. Ve bêjê ev faîlî meçhûl 15-16 insan ve dosyayê wan bibin. Haziriya wan niha dikin. Belê. Faham dike. Ve yani ve devlet jî qabahetê ku ser navê devletê hatine kirin ne hikûmeta niha ê berê ez dibêjim. Ya şaşiyên ku em bêjin Xeletiyê ku hatine kirin, zulma ku hatiye kirin ve hema uzra xwe bixwazî ji milletê Kurd. belê. Yani tiştekî ne hindike. Belê. Yani uzra xwe ji milletê Kurd bixwazî. Nana ev girîng eş her xwe kanûn daxwazeke ew ê ji civakê jê mesela dibêje hû qas tişt qewimîn yani masedema van tişta em bêjin Di nav vê navendê de ez çend heptiştê dî jî bêjim. Ez ê semyanê xwe timametî dênim meydanê. Kerem tu bêjê baş. Guhertina navê bajara gunda wê wan vegerînin. Ji ber Yani gelek bajarı û gund. Diyarbakır nelê lê wê Tunceli bikin dersim.
و ناوی گنداجی و کردیجی بنویساندن شیرو پیوه یعنی ناوی Mesela em bejine diyalog antab jî tamam navê tevî bê guhertin yani wê guhertin navê nû jî ekem jî wê bêyazkirin demekê de û dûvre wê ew avakirina şaredariyê mezin got çûlû yek bajar hat avakirin pêvê ve her bajar di nav xwe de referandûmê çêke em navê vê mehelê bikin çi ekem filan tiştî ê nû filan tiştî ve ew referandûm nav xwe de bê çêkirin model ev e belê ya ev tiştekî giring e bi rastî mesela Gani abi. Nana Model bingeha asimilasyonê ya ser Kurdan piştî avakirina komarê ji xwe çi dest pê kir bi guherandina navê cih û deran eger tiştek wa yani tiştekî giring e belê kerem تشكي دي اعتبارا هر دو سعيدة وبقرنن شيخ سعيد وسعيد Seyit النورسي Rıza Seyit Nursi سعيد النورسي وقبري وانشي يعني مزلي وانشي دشير فبكن ما قال السيد رضا انك يعني اوانا نها يعني تشتيقو ازانم ابن يعني يجدي هي belki teşbih var. نعم O cevabın teşbih لا var. يعني اعتبارا ذاتا او حلالleşme yüzleşme ve او 33 şey gulaji o adersimeji o azila yani tamama çikedi ve bezman او neli ama abhardu nave godaviye mi goten pır mühimin sembol Mesele wan ne diyarın Bele. herkesi. jiber sembolün yani ve peri itibara yekidici iade bikin ake iskili bir atıf hoca yani ev bu gücü var her du aliyan belê çeki he Dilxweşî dilxweşî yani çend tiştê wilo çerkez et hem nizanım Mustafa Sübhi yekî Ererim. çepê Türka belê yani çend wilo gawametê ne wilo bên avêtin ji bo go dilxweşî belaf be yani dinav gelade gavê wilo hatine bera dîsa bahariyat Erdoğan û Bahçeli ne Balayı mı? Mete yani. Ne girgin. helbet ev jî encama em bêjin têkoşîn û helwesteke Kurdanê jî yani em bêjin dewlet ve ya ez hatim ew kazê mafê wan bidim ne ew e yani têkoşînek jî li meydanê lez vî tiştî jî merak dikim madem we ketin nav van mesela mexmûrê behs kir ew cerdevanên wan dere hatine bicîkirin wê ew biçin kur yani piştî derketin ê qebûl bikin vî tiştî mesela êk mexmûrê vegeriyan niha ew şûna wan rûniştine yani devlet çareşeri yer pedip ki yani Yani o çek devlete ederiz neve çareşeri yer yani tazminat asas edivi meseledi tazminat esası malevan mülkevan çiçüve bir bedelevan bidin yani bedelevan jî mesela vegera gunda zararı gunda sala hükümet tazminat eddi gundiyane Belli. behtir edin ve diysa lugur hukuk ki nu avabikin ve lugur bir hukuki tazminat tamam bidin yani ebel ew tiştekî ve behsa rojnamevana ki ve navê sê rojnamevana got goyê biçin îmiralî ji xwe ev daxwazeke hem siyaseta Kurd hem ya civaka Kurd hem tevgera Kurd e ku dibêje şert û mercên Öcalan yê pêwendî dayînê bên başkirin ku awayekî azad karibe pêwendiyê bi civakê de û bixebite Zelal bir. yani ji xeyên rojnamevanan ev kesek biçe rewşenbîr jî proje têr hene peşemede kurulluk alima o kurulluk bilim adamı ve hare ama o naha tariha ve ne belli yani bir grubuk alima alimin oli alimi oli he o grubuk bilim yani üniversite derdor akademiye ve herın خصنا برزو جلانه yani خصنا bizal خصنا li o tariha ve naha ne belli peki navan agahi kulisên ve dezverê bibêjim dibe ku ev şert û mercên ku birêya çapemeniya birêya dijitalê em bêjin Öcalan carna dem rabe derkeve ser ekranan ewa yani evrê ve jêr ve be zaten wexta hepsa malê ev kanuna hevi derkeve zaten evrê tamameti jêr be yani kî bixwaze û çaxî signor jêr tune yani tu jî bixwaze karê herê pişigo Brez Öcalan kabul bike pê ve tu jî karê herê be mêvanê wî jî karem herme her kes wêre jêr ve be sadece ew nikare ji mal derkeve be izin
Tabii Famke. sekreteriya vicdan. Sekreteriya هبي او نليه فقط يعني ديجيتالي قال لك هبدتني ديجيتالي ذاتا شيبو ده بينجو حفتي فيديو ده وقت كونغره هافات كر مگو öcalan dahil bu kesi bahvar nekir. Nihayece duran kalkandı bir şey eri valla video falan fistan nablet kin yani. Yani bir video بقالك كسار ذات انها zaten devleti o imkan ne davane ne kandil ne roj ava mesela ulu zu çareseri şey ne bu وشخب وقت روح خويا إك لذات ده في بيفاجوش او حبوناوي او yani او imkanı go jere şey bu ne او jere bu ye nimet yani ve çareseri ve meseleleri bu ye nimet aslında. باشا او هي مثلا تاني قاشكن يجي تبي مثلا قايمه يا ما برام سر نسجن او دفر دفي واردش آگاهی او بردسته و Ha hazır ya verdikin. Hacı takriben de hundure mehekedi tamam kayyum görevan iptal be. Yani kayyuma iptal. tani ilk kurdan ne var? Zaten kurda be kayyum tünene, CHP tünene. Nana mesela Ahmet Özer'e bu Esen Yurt'u hep. Nana avcı kurda ya avcı kurda te hasep yani. Kette sen nabi CHP tünene ha. Nana o kurda te hasep yani. Şu kadar teli bak çarşafaya evet. Yani o kent kent bajir ticaret beşin bina be serna be wan ketti fakat kurda yani. Beli. Yani jgeri kurda be kayyum tünene. Beli. Sadece tahminen kiyan şarelerine nizanım dü belediye jiber gojve kanunu istifade naki ve meclis avan vekil بحثا وانه ذكرنا نشاش جبو فينا na yani ego suje adli करना ne suje siyasi هناك دحب belediye belki ki ganiya rozane ben دحب belediye ki suje adli करना ne ne siyasi ne jberwe gibi ve dnap meclisa belediye şarederiye de vekil derhin vekilin يعني برنامج حبكي ودبي حفظه حزار دبيجا كجري وين الديار اري كبام الديار بايا فانا همو دمي الروبا روبني ده فانا همو هالكاس بيجي معفي بابرت كوي واشي بي ان شاء الله لا قلت شنو قلت بيجي انا يك وري بل سوات تشتينك بريس سماوي او كنت في وارده تشتينك وبرسنك او هبن سريت تشيبون هنا نه yani مگه کو هیویم تکنه وش خدا خوازه گلی کرجه اوه yani kovan peşketine çebivin yani emjizan yani ev kanun ev yasa tane problemi perskreke çaresi ne ki gele kanunun no derin o hoş dibece agahi hin ektirin hin berdestirin diyare tabi de okeda piştekum meclis ve bu de yeki jot mehed az bavertkim ve be se kanunun no jidbe ve be geli kurjil ben wan kanuna gel او قانون در نینشی اکنینه یعنی او قانون اساسی اون قانونی که پرسکری که کرد و ما فکر کرده تسلیم بکه او قانون او یاسانه او یاسا کو آنها ها درتین امزانن yani tane mesele evlehiye ev de merak kır mesela ev dve pevajoye de tekiliyen be her çar beşin Kurdistan'ı mesela taybeti bir başvur proje vayre çünkü dve varide malumat berdeste ve ne gelo Yani geldik tiştenemem az duhazım benim zaman ama Kurdime pişeki serivan tebvevdi be. Nat azadış verdi fikri ahab be. Yani mesela vakteki nezikte hevditina mazlum abdi ve öcalan cibrese öcalan cibre çeve be. Vakteki nezikte be hevditina wan çeve be. Hatta yani cigere veziri Suriye Şam'e yeki YPG'li bu navi minç bir kir. او سپاس همو مثلا قرار درخستن لیستای ترور درخستن هفته که دو هفته ده و مظلوم عبدیش در کبی لیسته و در کبی و دوره و به جگره سرک کمار شامی şey Ahmet Şara ايش شارع نه حساب او yani bazar او mutabaqat او بله فهمت ki vakti bu cigeri Ahmet Şara resim bir sıfatlık resmi ve bir Türkiye. Yani evvela ne çeşitli garibi, ne çeşitli ne rast. Yani Ahmet Şara bu kadar dünyaya terörist dahat naskirin ama İro'dur, Amerika'dır, Avrupa'dır, hatta yani nere yani ne çeşitli garibi yani.
بله يعني او مساله اوجي هي تي انتجراسيون روجافا تي غوتن تي مساله يبهج وانا هي بخنا دبر ويك جيج مساله تدي دورده ازمان كردي تدي انا ام بيجن حكومه الشامي تشد بيجر دبي برا هفته ساعتك 2 ساعت تاني بجارته كرم كسو ليزي دبك aslında tam ciddi مجاري da سوازن فكره وبگرم ایرشا اسرائیل ا سوریه yani cara yakam hatta yani İsrail'e gelek cara iriş kirbu le ama ha cara yakam Amerika rast le dijve yok derket dijve irişa İsrail'e akul ser baragehen kir تقول امريكا واسرائيل evet doğru ya İdlib era İdlib baragaha leşkeri zuhur gedek endamı PKK divan roje daviyedi bersevin hoştan gotun çi قلتم بحكومة شامير وبتركيا ام حاضرين قوم ديجي اسرائيل شربك يعني اود بيجي محمود برخدار تبيجي لا قدك تبيجي ناو تاني يعني مساجن بلو دجوار هاتن الزمان واسرائيل دين بوي يعني اسرائيل عيار دركتي دوا اسرائيل هل بجارتنا وان وقت وينزيك بوي اوجد خوازيه تفجري داخلنا ذاتا اوجد تفجري جفتنيه فساديه استفاده دكي اقتدار اخو دوام دكي يعني نتنياهو استراتيجيوي افي خوني خوديت يعني خوني تيرد بي يعني باش خاطر سرمايوي تونه جبر وي كيف بحكومتك يعني باش خاطر كي يعني باشور جوابه باشو قلت يعني تشتكي غريب ازبيج بنا بله اف خورتيغو بصالا دبن شمسيه PKK de روح وجاني خدانين اورتي شر کرنده 40 سالي ايكو جانا خدر واستكن هنا 10 سال 5 سال 15 سال يك جوان جدر ve namini ve hamı بقيمه جهبستين فقط بالصبر ülkü cihbesine bir şey bebeğin naz nikarım dudurayım. بله شو öcalanji ama ve sabret ki tişteki dibeyim yani Kurdego ne taraftarı PKK ne bera baş sanabın. Ne bir itibar, bir kıymet ezdibeyim. Az benevi tuhazım dağırım yani. بله Yani kes bera رخنه جوان انسان گو اب جان خو مال خو حرتشتي خداني اورتي كس بقيمتي yakıştırmış yuvan ki yani layık yuvan ne bini. بله باش براستيف مسألة که گرین بو او آگاهین کوودان تابی هلبت اون تنید زانمون دسپیرن چوان تشتایا جی ام بیجن آنالیزی ونه مهم بون نهاجم خوازن درباسی مسئله یا اوی ببین yani zindana آمده برد اوی ده yani تکوشینا گلی کرد دجی و تفگرا کردان دجی جیکی گرینگ و هر وقت دیروکا ترکیه دجی جیکی گرینگ کوک مکانه کی بیره و دیا کردان دجی شوپن مزن ین سیاسی و جواکی هشتنه پشتی دمکم اف گرتیگه وک مزانش خو هات گرتن و جالی وزارت داده و دوری اوی هات کرن وزارت چاندو و توریزمی هات کرن پشتی دوری وی هات کرن خباتن رستوره کرنا و mesele ve girtigehi hatin roje ve neşaşbim diyazdı yani jotma ha 2022 yanda FPVajo a restorasyonu despêkirin lê piştî ku ev despêkir hinek ihtilafên cuda derketin meydanê çawa yek nêzîkatiya dewletê û wezareta çandê û turizmê ew e ku vê derê li gel müzeyê bike navendeke çandî qadeke çandî ya dinêjî meğdûr û şeedên vê girtîgehê û ya şeedê wê demê dema darbeya 12 îlonê û rexistinê sivîl jî dibêjin gere ev derbibe müzeya bîrê û müzeya mafên mirovan her wiha dibêjim gek ve müzeya hevrûbûyînê û tew vê tiştî jî tê gotin dibe ve müzeya şermê. Çi ye ev? Yani ji ber ku em behsa mekanekî tenê ji çar dîwaran pêk tê nakin ev cihekî
ciroka Türkiye'de o evde jî Kurdistan'da jî ciyeki giringe kute gotun ve deme seranseri cihanı nav çar girtige yani deh girtigeyn heri xrapiyên cihanê de ye. Dixwazim divir de Ganî Alkan Birêz Ganî Alkan dest pê bikim. Yani Birêz Ganî Alkan yani we hûn endamê hewildana heftê û heştan a Amedê ne û yek ji mexdûrên evê ne jî ê duwazdeh îlonê ne jî û komeleya we tevî em bêjin wek sazên baroya Amedê wan a bi ısrar ji destpêkê de ku ev pêvajo duwazdeh îlona 2007 dest pê kir a aliyê mizebûyînê de nîqaşên wê bi ısrar komeleya we dibêje yani dibêje gek ev derbive müzeya bîrê û mafê mirovan. Çima hûn divê adı ısrar dik? Bele. Daha mina kuvvezi got yani em dün pênc norî jê re zindana Amedê navî wawetê pênasa kirin watê ye. Zindana Amedê em bêjin ku warge ye bo min ez wihat bînim. Warge kim. Çawa warge kivî wextê ku dozdeh îlonê dest pê kir dest pêkê de vî zindanê amade kirin û zindanê ku dibêje e tîpî yekem zî ev ketiye meriyetê. Bele. Ev zindan ketiye. Ev ya kenan evren bu xuz dibêje vî bê derê me amade kir ku em negîştin û lom me dozdeh îlonê darbe çêkir ya me da pêş ez mê bikirana. Çünkü biraz çivi li vê dera tevahî siyasetmendarê Kurd devletê viya dît yani vî siyasetê Kurd pêş dikevî û bi hevdemî rêxistinekî heta xurtin û bi gel hembêj dike. Xweş bo tevgera Kurdan jî kiriyatek mezin çêkralî Vê demê baş zanin eva bes siyasetê Kurd tenê de dozdeh ev siyasetê Kurd de bî tevgerî siyasetê Kurd de bî navê wan cuda bî. Ji bona wî yekê wana tu kesekî ne ök nekir ne got tu kişikî siyasetê falan her kesê girtin û ji çepê Tirka ku êr ku li vê welatê de di Kurdistanê de dijiyan siyasetê wan jî tevayî girtin vî zindanê de bona werge ez dibêjim ku vêya derê tevayî wek siyasetmendarê Kurd divê dere binaxkirin bî. Yani vî feraseta dozdeh îlonê ev bî. Hatina wî ev e. Eva tîma ku hanîn vê dera Kemal Yamaxu, Esat Oktay Yıldıran û Osman Aydın û Ali Osman Aydın û bana hemî wê demê va tîmekî berê bevre bî. Tîmekî tamamen girêdayê va lijna Millî Güvenlik Konseyê de girtin. Tamamen girêdayê wê derê bî tiştê ku bi matê girtî kek Ebrahîm zî wê demê de bi me raza ew zî başlanê va tiştê ku li wê derê dibûn hemî bi yek û yek bi rojane rapor dibûn. Yani tiştê ku ne ji rêzê bî. Ne ji rêzê bî. Fakat zindana Amedê wextê ku hatin em bêjin destpêkê de hatin yek siyasetekî jev neqetant. Tevahî aynı rêzê de girtin. Heta yekê qaçaşî yekê dikê ku nav politika hemen politika yek politika bî imha kirin û binaxkirin bî. Yani Goristan ki bo Kurdan nû da binaxkirin ki Goristan ki Amedê kibî. Ji bona wê yekê destpêkê de viya digotin. Yani eger digotin Tirkî baxif pir baxifê eva gotin nave yani wextê wî diyar çiye. Esat Oktay viya digotin ya hûnê bibin Tirk ya hûnê ji vê dera wekîl warin. Saxî dernayê. Wekîl bî. Fakat elbette ku li wê derê berxwedanekî heta dibêjî pir xurt û bi rêxistinî hate ew kirinê. Herî wextê ku em bêjin ku ew çayan Demirel em bêjin belgeselekî çê kir insanê ku me ku qala zindan Amedê dikirin her kesê dismala xwe dikir çavê xwe paqij dikirin. Çima? Çünkü qala ew kê dikir. Kesê qala berxwedanê pirtir qala lêdanê dikir. Belê nana ev helbet arast tiştên ku wê demê li wir qewîn belkî emrê me têr nekir em nebû şahat lê tiştek me xwandin û me lêkolîn kir me dîtin tiştekî gelekî êşbar e. Ez dixwazim yani hûn ısrar dibêjin bira ev komeleya mafê mirovan be yani bive müzeya mafê mirovan biborin û tiştên ku ana tên kirin ji aliyê dewletî ku weke restorasyonetî pêşniyazê we Öndürî wî vala ye. Pêşniyazê we çi ne? Tiştê ku em dibin te de vala ye. Eger li wê derê insanê ku di nav wî berxwedanê de ev ya binûser kirin û kanûn û ferasetê dozdeh îlonê binûser kir dozdeh îlonê darbê xwe ew li ji zindan Amedê girtiye.
بله سر نکتنه بی چونکه قانونی بود اوه فقط امیجی کو دوزی امیجی کو اگر بیدمی اگر ایرو لبی داره لبی داره ام دشتاغل سر امیجی کو سر آخا کردستانی سر تکوشن آزادی هم بخواد فانا همیج ام دینداری بیدمین Tamam. İşte onun fazla ev derve çıt tam. تشتی کو نه Peşni. تشتی کو شنبره Eh. ده هندری ویدا yani restore kirine ama pencereyi var. Vakti ku tuli meze dikim ne ku oteli ki lüks çekin. Ve bخواه هندره دیتی؟ Na, hindri me ne ditiye bes tişti ku am beji ku me temaşa kir. بله. و دیمنا دیت گارانتیا دیت یعنی وسا Ari am beji ku wezarete yokata. Wezarete dadı ve tekuat mana mun rojnamada derket her derket nişandan lüvederi ana kekme semavi هنيك تشمل قوتين وين من النشان مدام فلان فلان او نا او روحي بدري بالكنا او روحي كل بدري او برخداني كوي روحي كل بدري ويا او تفايد خصها بالي متخاذ الورد شهر. دوت تشتن يك اگر في دمي كو دس بيك دا وانزي وتبو او تشتي كل بدري طيب ما بخوتي خوازی کنه زمانی وان حجره هبینا چی پنجه هبینا بپیوانه چی بویسه Yani onun Beijing gel به هر اوایل کور روحی نه komisyon که ام بیجین کو koordinasyona زندان آمده müze o ki kime hiye ام سرویات قبطن یکی نافدایه ام بیجین کو تبایی سازیا در 2023 da civindeki pır mezun megir tebayip saziyara megir و چی بریارستن؟ me biryari kusat herkes 106 sazi Kurdan gotin ki em buna parastina bir mevki ve zindana amedi tişte kujdeste mevre herkes ali koda ama alikari bekir pişkeri bedri dekorasyon kağıt başandırı بله 106 hab بله sazin بله avda. Fakat tiştiku me dit me ve çağı mezi dilekçe kidat ve çağı vakti ku via seri da bir mühendisi kuata ve dere mimari ku ve dere girti ben çünkü pere çeker. Qası 2 saat amir. Yek tiştiki mi jepirsin. Ben go ki endabijim ku yek mina xeyri durmuş ancak mazlum doğan uçağı pinasat kan ne yapayım. Çünkü zindan ameli 2 tişti دوی داری بر خودان زندان به دو تشت اساس یعنی علی خولی یک ام دی بجی روحی نتوی کردی حشتی و 1986 anda بر خودان ایلون دا تبایی سیاستان herkesi takım vek benda veki takı herkes خودی درکت Tamam. Ama çi bu? Ama serkeftilik. Yani مفيناف او كون بيجين gerek او der لغور روحي ام بيجين صالن حشتي Azbiya tamam dıkım. Azbiya tamam dıkım. Ve şahım mecira go ki mesela am bejik ku edudiyazi ruhi am bejik internasyonalisti. Mesela Orhan Keskin Çepi Türkabi. Ama ruhi bilen de jara kudastayı. Ama am bejin Ali Sarıbal Çepi Türkabi işkence atıyor. ام بیشتر نجمدین بوغان شتمندار کی کرد بی. بله. وای جناق دست دایه. مظلوم و خیلی واشیش که بیخستنه. چهارم خوش شاوت آمده. مگوته اونی رو بیا چاپ پیناسه بکن مثلا. بیا به چاپ پیناسه بکن. اگر بوری بیا مثلا ام بیشتر کم ناف کی بیشتر میشه. مگوته که مثلا تو وقتی که قال Orhan Keskin bu پیناسه بکی تی ناوی چی دنی؟ مثلا تو بیشتر چه؟ yani تو بیشتر که komünist bölücü ya her iki ve navi kilvan bakın. Tu bana karın var lüvederi penasa bakın. Lüvederi insanı ku biz işkence dağıtına ku işte navi ku diyeceğim me her neyse penci uçar ama aslında hafif zületir. hafif siv çar. No, siv hafif bana evde diyar yani ki adresi van malbatı van tavay merheye bana. Buna üye ki eğer gori bir ruhi nah. Çünkü esas okta diyar dugotin ya. دوگوتن دوی دارم اوا دوی دارم مکتبی کی ام بیشتر کوچی لشکریه. اگر وقتی که دوی داری وان تشتا شرمزار نبی وان تشتا شرمزار نبی و işkence که دوی داری مربی کی گوتا من وی لجناکو دوی داری دخبتی گومجی پرسی اولی کی گوتن یعنی به دولت باش سجاوی قبول بکی نکی. بله. گوتیه کو
Yani devlet dedi dat kırını. بله سپاس نانا براس مفهم کردن اون دخوازن او در لگور روحی و دمه به رستوره کردن و او بیرانین به پاراستن او شو به mesela divara tane. اره به پاراست راست خمجی شرط Raseniya wê derê. او کرد ادخوازم جبر سماوی پرسم جبر کم دزانن اون یک شورمند رستوراسیونا وگرتی گهینه که وزارت چانده و توریزمه kuberi jera du got müze u qada çandı her davi vezir çandu turizmi demek beri jibo vena got müzeya biri yani hafızayı u navenda çandı. Yani dur da ev tişten ku yani duve restorasyonu da çe esas dengirtin yek çe esas dengirtin addoya tişten daxwazin mağduran li ber çavan tengirtin wasiya ji bûn li gor van nirxandinên ku bi rêz ganî alqan got û çawan lêmezet. Ez wekî müzeya bîranînê an Bir. Bir hafıza. 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 Bele. Kerem kir. Hafıza diroka kurdu. beri takriben 10-11 sala من مراجعات رسمي olarak مكر بوجسر جبوب ve müze. müze. خباتاوی geleki sana dve noktede alikari jikir u wanji keda wanji yani az naxwazim navad bejim ama gelek insana jibo go be müze müracaat kir. Pişti go karar hattan pe ve kuruleki hata bakırın dve danışma kurulu. Eji yek şu an raste ام دو حبسي دنابو خرولي دني جبرك مجد صالح اشتيد الورد معنا ام ايغود حبسي دو زندان د صالح خدر باش كرنا يك اسم يك اورهان ميروغلي ادي akademisyenin dو خرولي de şeğirmen devi و yani چند حب اوجي نزيكا yazda kesane yazda duazda kesane نها ایرو جوینا میشه بو ایرو جوینک دچه بو یعنی حتی نها گلک جرا ام دعوت کردن سر جوینی هر و قرولک دیجه پلتفرم کد حبسه دیجیانا وان درباس بوی پلتفرما 5 دونو هاتی دناب خود آوا کردن او دوی پلتفرم دیجی هر جوین گو چید بن نهده کس شوانتین جوینه فکری خود بیشن و طلبه خود تینن زمان یعنی خستنه خود تینن زمان ایروجی هفت کس جوان حواله می گود و دم در حبسه دبون خاطبون گوتنا که غنی آنین زمان گوتی ام چهار دیوارا نخوازن ام روحی و دم خوازن اب گوتن پر مهمه اب گوتنا که غنی ام روحی و دم خوازن وهناك عين خستني جو كي غني اني زمان هم يك بيكشي وانجي هم نفيس olarak هم شيك olarak حتى انا ايجو بيجي organize dikin yetkiliye çik gerek tişt vakt mekrin vakt خستني وان حبسيا كرن خستنا اول جوينا اول دي ام الحبسي قريان من ريجو حبس بهرتنا yani diyor açık kırnı kovuşa bir sü pencu sü şaşa her dukate ve Nijer kırnı kovuş yani khara kırnı yani belaf kırnı. Aberiya ve ne? Aberi ha. ما شرط اول ما جو gerek proje اول derkebi be khara kırın vak avi roje çekin. Khara kırın aynı vak proje اول demago am da hapse de bun çekirin. Ejenaha 5 blokun ji 5 bloka بلوقة أول وبكن إدارة يعني kültür il müdürlüğü ve Hederbasi yürütme. Fahmi ki قوشا بيركا وبلوقة دوا وقوشا سيو بينجو سيو شاشا وببن موجة. بلوقة بابلو. بابلو. جبلوق. جبلوق وقوشا شيء يعني جبلوق وقوشا بيركا و her du koğuşa hücra yani süpen süşeş ve bütün müze. Gelek tişt materyali dijital hazır kırne. Düroka ve jiyani. İro havala egolur jiyana destanin yani ego Ferhat Kurtay ve hema anin zaman bahsa siyu çar keza kirin.
fakat ki yani eji dibejim nesi uçar Hadi kesin. konukriye. De resmiyeti de si uçar Si uçar kesin. kesin. Hem bahsa si uçar kesakirin. O şu Çerkesi me diyar kırın mesela. Beli. Malbatı wana. Evji anin zaman ve dirogavan ji ben nevisandın fakat dirogavani siyasi na. Yani çava kengi kendine hapse iş boşu jiyana xodana dest yani bu kurtayı ve navle bekirin. Yani işte işkenceyi protesto için bu protesto işkence çarhaba hoşavutand. Yani Ferhat Kurtay, Eşref ne? Ha Mahmud. Necmi. Ha, Necmi Necmi Öner, falan. evet. Ha. Yani bu kurtayı av navle bekrin. Fakat ve beri nahat işte go hin navlu muze nahat ekran. Karara davi ve sere komar bide. Yani hendik şey bir hafıza müzesi. Hendik şey bir utanç müzesi. Yani insanlık yani teklif amini evvel insanlık onuru müzesi bu. Yani müzeye amini rumet tam- fakat evet. teklif Ruvahi. amini ne şartı yani teklif yani ne şartı yani çünkü Nana, hazara jiber- insan jiyana xod vurdar bas kiriye Nana ji ber çi ez hakkıvan heye ببورن مثلا اگر hin وەکە navle ne hatikin ez ve ne beşim Bele. beraum başsanı bin hin navle ne hatik Etnografi ji- gibi. ji bo- Peki de etnograf bu anı yani müzesi. Nana ji bo çi Hatta ez ben vê bir persi ya Juan persi bu ani yani bir ayına ki بل ez vî tiştî bim herî dawî wexta destpêkê de gotin müze û qada çandê paşê meha tîrmehê de wezîrê çand û turizmê Mehmet Nûrî Ersoy derket TV'kî Türkan de ew goçi go navê vê ne em ê wek ew ê pên binav kir müzeya hafızayê bîrê û navenda çandî eger navenda çandiya piralî be ji bo çi em vê natpirse meraq dikin biborin navenda çandî bê gelek çalakiyên cuda li wir bên çêkirin dibê ji xwe 5 bloqin ji van bloqa tenê bloqek tê dibe müze biborin nana ez dixwazim îşaret şey bloktu ben müze ez ve yani yani blok niv aslında behsa bloqekî tê kir na du blok niv ne iro ez bu xşum hapşe dîsa gergam du blok niv de ben müze وقت salonuk mezin jî çêdikin ew jî çıkan materyalê ku distê wan girtiye duwe demede zindanê de ok resim ok malzeme û çaxî ve wan teşhir bikin yani bikin çit bêjin sergi teşhir. Evet, teşhir. Mesela etnograf müzesi yani. ve kısmeki ev jî çêbibe fakat mesela من gelek süreççi peşvekirin henik heykel çekirne ev de havalandırmayı da çava asas duruş edi voleybol dahat listin ev ve binin zaman ev xostineme içi megobera ev ana malta koridor aveni mezin düdreştüne Bele. ev resmi ve dönemi tabi be çekirin ev şartlanin yani ev jî iro Resmi hatta zaman. o demek o Her Türk asker doğan, Türk çalış güven, işte Peki- Mustafa Kemal onu bilmem ne general sultanları Göktürkler Berçava, bunlar. wan peşniyarı İşte verdim evji Berçava. hatın zaman bu evji ben Ben çekirin. Yani ez vî Fakat naha o go keke gani go vallahi iro medi me beri penşeş mahaditi bu hin inşaat bu. Fakat iro medi son derece o otela penç steyrik yani tişki ya bu valla daha hapsa ben bu. Ha, ha. İşte mesela diferte ev arası gringe mesela Kringa raseniya ve gere be Raseniya. Komitede ne? Komitede ne? Xostine go keke gani naha ani zaman hamma yek bir yek ji tinin zaman. Az dixwazim jet kek Bele, smayit tiştekî pirs bikin. Ême evê ku wê demê de raketine pirê hevalê me bi vê derê daxwazname dan ki gotin em dixwazin bibin şahidê wê demê û şewirmend. Me dilekçe daye me daye Wezaretê Çandê ez biqedîm. Kerim. Fakat me van hevalê me ku ana li wê derê em bêjin ku di wê derê ana mamosta ku qala wî lijnê kir tevî em jî wan rast dikin ew jî me rast dikin zanin. Bele. Me xebetekî pir kûr deye meşandin dabû meşandinê. Yani hên azî wê rojê em çûne ber zindana Amedê me daxwanî em ê bidin. Bele. Bo çardê termehê
ve ne kulübe deri pankartı ki mevekir bir pankartı gotum bana ve ne teröristlerin am kabul nakin nizam Çin'e navle kırın. Ji bu kesên êdwir de jiyana xweş Tabii fotoğraf çarda ettirmek Bele. çare var ku ketim çarda ettirmek ketim roja minne. Fakat kesi ki ban ben nekir. Em ne car ki çen caram çün wezareta müdürü çandı em çün vederi. Men kot ke ku çma ve ban ben nekir. Fakat van havali me ku watı ku me ban ravtin çekir me via got. Me go ke ku van nirxi keri kurdu. Avan nirxa em pide ki kem em berteke ku nişan bidin. Belki gorî me çê nabî te fam kir evî pêvajiyê ku em dibêjin her tişmîna me dibî nabiye her bê pêdire pê bên çêkirine fakat wextê ku ba me nekir ev vekir nav fikara ecêba çima mesela kekî zamanî tişkî got li wextê ku em bêjin ku meclisê de zî komisyonekî hata avakirinî oran Miroğlu bana komisyonekî ava kirin wê demê zê me got em dixwazin werin baxfin kesî ban me dîsa vekir çünkü heftê heşt bu zindan Ahmet'e xabateki yani tevger hafta haşta ve demede hatta tu biji xabateki Kurda bu meşandırı. Mesela me zindan Ahmet'e bebe müze mebat tevayı siyasete ve dara kirin ben Ahmet'e mitinge geçecekir. Mesat hazar hab imza topkir mebirda okey. Wezareta Çandı. Mebirda Türkiye Büyük Millet Meclisi medan Mersin me em gişe partiye geriya hazar necdi o çiçek Cemil Çiçek mi? Bana bütün çekiyor. Tavayı siyaset arama bütün çekiyor. Ben partiyara. Yani meyek ne dali ki? Jibuna wiye ki veger da alim meda. Mesela beju kuçava. Mesela me Diyarbakır cezaevini gerçekten Araştırma ve Adalet Komisyonu ve demide ava bibi. Vahmi hukuk nas bi rozname van bi Ali Bayramoğlu'na da bi vanazi buvanda ben menezi ve demi belki ki Abdülhamid Zipir Abdülhamid'in çekilbi nezi ki persadu öfdek kesira yek farkı yüzden medaken beyek çekilbi jibuna wiye ki elbette kafina fikara ma fikrim beye çünkü eğerse vakti gör rasta yani belki bankırana bugota mezi ikna bikarna vi okizi vi tabgari ku komisyona ku bu em jivan fikara fer bibin jber ku bir semavi dinav ve evede em be şevrmen de ve projeye etxwazim bu reswat yani dverim jber ku her şadin ve demin em pırma fe axaf etxwazim hem belki agayi godarikum agayi berdestevanın yani ve qala ent degwaz çum medit ve oteleke penster ki bu Duvur da tıxwazim vê tiştî vê mesela duvur ew şopên işkence yên wê demê dê bi çi awayî ji bo nifşên nû bên ragihandin ya jî kîjan îmaja belê Film dijital şanimeden hazır yavekirini god havalandırma de çava insan ser berfe meşandine o buz buan danışkandin o yüzbaşı o Joe pır tişteki fevkalade bu. O film 4 dakika bu. Tişki fevkalade bu yani tam böyle o işkence ödenemi yani emin az şu muan sara arastı bilen bir film. Yani gor hevettir bir yani fakat disa o terenaki yani hostana ki gani pır cehode ama Eski de bejim iro havalajı ev gotun bu gotun yani go am çar divara naxwazın am ruh ev çar xwazın. İşte tvirde yani ben Peki şu ba men rekir. yani xwazın ve bejim. Yani bir de yani am hakkı vanji naxun yani aynı ev gotun hakikaten go günün ruhunu istiyoruz. Yani ev gotun xwazın. Yani em ve perse belki suatıcı garibi bersivini mesela em bejin zindana amedi dve pevajı dve projeyde ger em bejin şahdiya mağduran rebazın işkence. İro hatta bu az bir nekem İro hatta yek ilone materyal jma xwastin. Yani çi diste ego jiyana wan hapsede derbas buye çi materyal diste wan teye bigişinme. Bu yani ev Kürtî go yani dve ku şadiya mağduran hebe rebazın işkence çirokên kesin jiyana xweş destane ve deme politikayên devletiyên wê deme û berxwedana girtiyan ya wê demê her wiha pêkanê rejîma 12 îlonê ger li gor wî rihî nên çêkirin ê mirov çi qas karibe bêje müzeye
یا جی اگر مزه بما مزه او به نرينا وان اول نرينا دولة اول مثلا انها اولو جانlar جي كرنا موزه اولو جانlar تدري ريستوران ده هي جي قسم كرنا ريستوران قسم كرنا كونفرنس صالوني يعني نورمال افانا اما او جيانا حبسي جي تد افا كرنا كي رازاي تد چند حب جيانا وان درباس فيه ببلنت او جيد بقرا حتى بالدنيز جازميش وذاكي وجيانا وان تولو جان بله ام هدی بر داویه برنامه خودم لی بری که اومد خوازم و پرسش مثلا دوی پیواژویده البته نهاجی به هزاران کرد دگرتیگه هندنه دگرتیگه هندنه اولوان گرتیگه گلک بن پیکرنین مافان ام بیجن هنه دوی پیواژویده مثلا اف گرتیگه چوا بن چوا بین والا کرن دوی وارده نیرنا و چیه جی آگاهی و معلومات بردستی و هنه يعني از بريو انا از سر زندان عمدي تشكي بيشم يرو حوالات تشتك داني زمان بله قد حشتي دي حتى حشتي وحفتا حتى عسكري جدستي عسكريه دركت شش نا حتى جدستي عسكريه دركت بله يعني حشتي وحفتا دي حشتي ده ما قولاني يعني ولوتي برامه چند هزار انسان کتنه و حبسی درکتنه گو ام لیستاوی جد خوازن يعني genel müdürü تشتك بك بيبلوغرافيا يدبيجن يعني والي شي arşivi وانا قام arşivi جد خوازن يعني حوالا افجي اني زمان افجي فرتشتكي مهمه يعني ازويجي بيشم مثلا قرتيجي ve demi aslında roja İro çarşembe. İro çarşembe. Yani düşembe vurdu nezik asadu biz kesi hatım bardanji. Fakat bana çarşıve pevajı da bejni fazla tamam kırne. Yani özellikle nahoşa usakata dohundure çentrojeki de du hevde bedengi nakhazın kamuoyu zede pe bahse çünkü fitneyi pırdırt kevin. Evak bir özdağ evak nizanım iyi parti bana fitneyi derdikin. Hedi berdin yani berdin yani dohundure takriben 3 mahade de zindana de kesnamini yani ditinamen بله از تشتكي بيش belki بقدرين برنامه yani zindana Ahmet'e gorime gori kam de şopine جوات دوزدی ایلونی بری دوزدی ایلونی دما ترمه دهاتیه وکرنی جوه دمه حتی کو دمی کو هاتیه گرتنی بله به دمی کم بیتو دنیا دهاته بالا کنی ونه انسانی کو سیاسی به سر فکر امر خلوه دری هاتنه گرتنی لوه دری مانه اوان انسان همی لوه دری işkence ki پر زیاده دینه دوره مثلا بیجن کو نوتو ششا da لوه دری یا دوزده هم انسان بسمارم بصوبا به که هاتن کشتن بجیم و برا کردنی. نوتو شارژی دو insan. نوتو شارژی دو insan. Şimdi ne ki aslında zindana Ahmet'e vati ve diyor ki ev insani ku siyaset da bu siyaseti bu kurdavari bu fikir ramade khulve deri hatına ve deme zaman hatta irozi hatta kwate bala kırın ya. Gerek van hem mafi van hep ki khudi derketin ki vale. Yani tiştek ediniz bejim dozdi ilon edami emi kurt bükün. Gotna dayıbdım suat. Bu dozdi ilon izdi. Buna bertek nişandan u şermezakirine dozdi iloni em ber zindana Ahmet'e emi dakhvaniye ki bedin. Yani ne hem bertek ava bize gori meçide bir şey hem eviya hem şermezakirine dozdi iloni. Bele. Hem zi em bejim ku bu pevajı ku ne buna ku rubarubuni em çık hasta ki ben ام دوخازی انسانی کوی دمی د زندان آمده در راکتنه. بله سپاس. هر کس روزا دوزی ایلون لبر زندان آمده بی. سپاس ساغبن اسوات ما دقیقه ما فازی. Ya beriya her tişti yani lazım fikre herkesi begirtin viwarida. Yani kesin betaybetici tevgeran bijin hafte u haşta yani ecizan ku çıkas xabat kirne ev betaybetici ev tariha diroka bedevki sözlü tarihte bijin ev xabata ve geleki giringe gere jweji istifade bekirin. Az duy bavariye dama gere çünkü em bijin heri ber bçaf kirnin heri ber bçaf ekwan bijin rastin irişa hatna rastin
راستي يرشاتنا او خباطي ونه ومساله اوكشنينه يعني مساله دي صدفردا از اوكي حكومتي الرخنه بكم اوكي يعني مثلا نتني حطاني حشتي وحشتا يعني يعني هاويك معنا قول نوتو شهر هي نوتو شش هي واز بابتكم حتى كاتيا فالا كرنيش قال لك راستين كسن كل وداري معنا راستين يريش هاتنا كرن جرا مربوك سينورتان نجرة ندما اوكي كان بيجن دستي لشكري دابيه بيشتي كد دستي لشكري در كتيه جي دي سازي قال لك اوقاتنا كرن ما فين زندانيان هاتنا بن بيكرن وكشتن اوكل تشيبونه جرا اوجي برشاف بيجرت برس سماوي تاني يعني دقائق ما وقت ما وقتنا ضاوي تشتكم بيجن هي Ne gerek spas bu bir برنامه خوش yani بله مش سپاس دکن mesaj مرتين yani guhdare ve hizede bunu rojvuru seviyede ben da Suudi Arabistan'da mı diğer nizal kul mu diğer ecmur mesaj dem mali avaz seçer. سپاس مالاوا جبو بشتاريا و تفكاريا و مالاوا يا ودكم مش بركو ادي وقتش بو مات بو وقتاندن ادي بداوي دبه بله بينرن هجام ايرو السر مساله çarçove yasayı yakut meclis yani rojname fermi de hat ve şandın u tişten ku pişti ve de ben kırın em ser ve seknu her vaha greday ve em ser meseleya zindana amede ku dema darbaya leşkeriya 12 ilone de gelek tişten işkenceyin gran u bun pekrinin mafe mirovan li kavmin em ser ve seknu u pevendiya veya پیواژوی چارەسەریە ده ئەمە سبێ دی ساڵ وربن بە میوانی خوێن و مژارên خوێن و مینت خۆشیە ده ئێوار باش